Kembali cuma di Vibro, saya sempat hakan eka video. Teh hakan eka video menta ngan ke jing tips pang kam ke balaj ke badai hapo ke post office ke mai khot ke GDS vacancy lene Gramin Dak Sevak vacancy. Teh husnem bola debru ngan ada man penmi te menta husnem biang kalami biang dekabat thamai ke badai jong husnem arajar ar pulai. Teh post ke badai hapo ke Megalia kidon kumba khatway spa ar pulai teli Badsha Garu, Badsha Khasi Hill, Khasi Anjanja Hill. Mau kita lakukan tublang mungba kata kare jongka Megalia Division. Teki bakwa bantep sampai jangan ke video hau du ke bakut ngan batai lut di kejinan kambaro. Teh kene kumba pilatip ngan ada batai monlus nem ke ada page men markade pikaju ben. Teh omdon exam ai kan de directly on merit basis. Kin page naga marksheet kelas 10 jong pimo haka kelas 10 pio katno ka percentage lada kade ka grade ne kare haka marks tekin page ya ka percentage te kemud ba kipa bun hi kiba yo kide ya ki proportioneng mo kadam kidon ki por kami first list second list third list te haka ne ka bladap kami hatang hadu second list te kiba bun kiba yo kide 80% above te henry lada pi kwa man apply ka shong pi phila bi man apply ya baro kalong bai lada pi new phone na pi ndru phone rom lele phila ban apply te tamba ka chances kalong bai tangi ki prapo above prapo khnai pho ki bun bayo prapo ro don hi bayo scan les mtai ma mla ban tip te de ban apply bai mar ba mon kam man lu de kan lut tang ban bai pha pandam pha register pha ai bro lada pinang man le hin le mon kam man lu de te ki ai ki jinon kam te ngam ha Teki don arjat kawe kedai ka BPM lane branch postmaster katulop kolong khat ar hajar hadu arp khandai hajar lais pa prapho bat kawe pada kedai jong ka ABPM gikhot ka assistant branch postmaster tekine ki ikam ke bantre platip hi ki postmaster ke ikam bagen tre kidon gine kene ka ABPM ngut ba ban lej on city marakishnong githau ban lej on city te bandi kistam kijinon kam ke bade hapo post office hapo kishnong te kine ki BPM bade ki bakham he khndiat kine ro mtahi bashong office ki ban train mta kam nam ta ka post office man leon city rule ada don kam man leon te ba jong ki BPM kade khat 8000 starting ka kut kelong ar khna hajar lai spa prapo bat jong ki ABPM kade shipho hajar hadu ar 1000 sauspa nyopho Bat karkum trikam ru ka khamsuk hi amda tde ban tre bro shisngi matsai tang saw ne san kan tahi mta haga shisngi te kasnem bala ban apply ga de khat prasnem hadu saw phosan snem plus ya ka age relaxation namta ki SC ST te namta ki PWD bat namta ki we ka khambun biang snem ta khen hadu tang ki ST ST kalong saw phosan snem khat pra do saw phosan snem Kimen check wait naka marksheet jong class 10 based on merit basis shumi wait ka result kilayo document verification ada biang lo nok sedang pinyo wait testang ada pin biang ge sangatai teke badon kam the qualification kan de tang class 10 teki don kam ban pindon ka knowledge namta ka computer bat ka cycling just knowledge tang ban tip banang mar bahapor bapi document verification pinap ayaka undertaking demo bahapan dep pas computer reiban tang badan baka knowledge bapi dan kajing tip hindiat mtahi banang ban pilih komputer ne menang ban type tang komta amnon kam certificate amnon kam ye ta artali te ka website ban apply ka de sapej nang ne mo ngan pini ne India Post GDS online.government.in phila ban download hang turu ya kan notification sapuli bahahi ya ka notice la download nang sedang online baik kena amdon offline ma online baik India Post Office GDS online.gov.in ngasabu hang neru sampai yang turu te ka registration date kelas dang nadu ar tarik mentau benai Mei arjar apply kan kut hadu khadoi tarik jong Jun arjar apply kan mau baik tarik kan kut hadu khadoi tarik jong Jun arjar apply what number slam menurut kaman siu nam taki SCST menurut kaman siu kare free kabai registration kare free ndre ya kata kabai lek tap jungpi shapo cafe ban tap igine pada kata kasyong hapi lada kipi nang hi ban upload hi na phone pandap hi na phone nadong sadong
kemudian kam ban lo deh terkadang lah tapi kuat benang pihak penang hi lah tapi ladon ki mobile phone ki belalong ban apply onlineแต่กันมาไปกันนี่อันดับพิกว่าบันเทปสเต็ปเนาะpage betang kelas 10 on merit basis kipus kidon kemba khadway spa apply tli te ban check pada mo ban check pada namta haki kishnong kidon ba hiwa banjit ka preferences phya banjit mo amde ban fijit kulma anda panda pla registration phya ban tho pada mo kindon hong tu phya tho won ni ka ban kong ka ba phikwa ban kong ban apply phya tho won ka kwa ba phya tho tu do number mo kita ke preferences 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kibun pha ta khadway spa na shibuh po khasi janja kidon kemba kana sau spa san spa ta phya jit preferences ke ke ba pijit ningkong ba jit ba ar larat pijit bro ar spa tali phya tho hadu ba ar spa number yat bidu number kan phi jom na way show way tang ba pijit phya kan ba ningkong phi wan sa ka way ba da ka ba ar wan sa ka way bas lai ba sa ba san masih spa bar spa terter kayak serial number bagian jadi ka preferences amdai utu number of post mau don hatu kan number mau sependap ha udai number ba pijit pi kan second choice first choice kum ta terter te senang mau pendap ka tu te ban check ya ki shnong ba ki don ya ki post le kum no ngan sapen i kan ni sa check be do ko sape kum no ban check te le japo ko website sa klik hau Meghalaya division ta ngiyang ni le menta ngasapan EP sa check mantip ban check ki shnong ba like ki post la ka de ke UR kan mau kan er ko ma phya ban check la ka de ke UR la ne ka de ke SD la ne de ke SC nomor ba ha ka UR phya ban yu compete bar ki dikhar ha ka SC ru ki dikhar phimla re ban yu ban apply jong ke SC ke SD ru ki don ki banabar tang ba ka hup ka don ba ki labon ma ki post te persang ba wanam du jeng kermen persang ba lada pikwa ban apply mo mendan kam nyiksu mendan kam te ngin mi page menta ya kine ki list of post ma te yang ni lai menta te anda pila le pok kan ga website kan mau mo anda pila le kan ga website indiapostsgdsonline.cpd.gov.in anda pila le hang ni te ka sami kan kini te nang ni bade anda pila lek nang ni te sa here kam shapo te page kane kan notification hang ni ada fikwa ban download sa download nang ni kan mau ban download ya kan notification PDF file pila ban download nang tu klik nang tu pada sa yo ban download te kibal ada ban register pila ban ya direct sha uni stage 2 apply online da pila ada register ma nama pandap ya beda stage 1 stage 2 dan kumtai te ban tip ki number of post ki bade po Meghalaya te phiap klik nang ni batho select division sa view post te le kumno tengah klik hang ni wat Meghalaya tengah view post te nang ne bade phila tip kan ba hakai ke snong badon ki post ba phila ban apply ba phikwa ban apply pe hang ni kum kini kisnong jong hapo garo hill phim ko ara ban apply te phi leave noi gitu te phi yat be kini kisnong khasi ba phi ko ban apply nomor gidon kum ba khatway spa tali post khatway spa tam jaduguri jakhong jalilum pe minta jata jebalguri phep check ma phi ko boy mo kanai ke khalu khli mentriang kum ta be kene ga de GDS phep check kan ero ma GDS ABPM UR kan de kong assistant branch postmaster kan de UR category on reserve pe kum kan klik menteriang kan ST takara phep nang banjit man page ba ma da page ba tek patiak ST UR SC OBC ha ko OBC phimla ban apply ma pe kum kan ne OBC phimla ban apply phila ban apply be jongi khasi jantia bat garo ngila apply tang ka UR bar ka ST la yang ta nginam yo ikine ki EWS ki OBC nginam yo SC nginam yo te check wai kertang banyak kenrut kerdom kerlo laj plang langja langmar ibun mai kertang sinong ma badan roai malang kazi terter marsiang te baro kidon kumba pa yang tu ngalong khatway spa ada batai pi Meghalaya division grand khatway spa apply tali post kentup lang baro bat ki ST SC OBC EWS baro te phap jit mapi
Syubo lada pijit ya kane mo pa pijit ya kane ka GDS ABPM ST kategori mo katu kane de juga ABPM kane de juga BPM pila banjit berarti liru melelai te pa ha kapor wa pijit choice lada kane kare ke number pa khadwais pa arpar amde banto da khadwais pa arpar phe banto kane gan lada kane ka pijit first choice pe number 1 ha katu ka por bar register ayat kane ayat number 2 umta kan ada ayat kane 3 4 umta ka do pijit ka choice preference te ngathai ka tu pila sutu ba te lada phempat sutu te sa syukomen sakali jinon kam dengan sapin batai biang te kan mau wat nom up ya ka last date nomor ba kadon ka jingthut kinot box ka sajie be man kapo te wan nom up nang pendap no sapin biang biang hadin iki bro nang pendap no nang register no lada kempat dep register no dal dep ban register kemud ba la biang la kempat dep ya ban register no dal dep ban register te shbu kinon kam ban download ya ka signature mari kadur kepada beda ke passport size signature ro ka size ro dap mention have upload kat kum ka size amde ban upload kat ko phimon te lala phimnang ba pan pha ban penle nagi banang apo cyber te tang katai kan mau phap submit ya ka marksheet ka stand phap ban ya thu ang tu phap tho mo kan no phiyo amde ba submit marksheet te be thu ka percentage jong phin mar ba kan don ka document verification te lada kamde ka ba sisha ka por ba mi list mut ba finisha reject ben itang ini jemput kuliah jebon